Pemirsa ring sejeroning mikelengin Hari Ibu, cerita para tukang suun Pasar Badung dados bukti sana yukti-yukti Cina pinaka pengabdian ibu ring sejeroning pengupaya ngemit kauripan kulawarganipun. Dawa galah semeng, para isteri inucap sampun sayaga mesunan barang dagangan pedagang pasar. Dawa galah semeng, para tukang suun sane akehan pinaka krama istri utawi ibu-ibu, sampun mepidabdap ring Pasar Badung, ipun metanje jasa suun majeng kramane, antuk makte barang belanja, ring keranjang melakar saking tiing punika, yening galahim becik, ake krama sane nganggen jasa suun ipun, mebekal bayu tur ageng nyani pikayunan, para tukang suun inucap nyun bas, janganan, kantos barang sane lianan, antuk moliang jina, sane marga pisan majeng keluarganipun, silih tunggil tukang suun saking Karangasem ni nengah tika mausang, swagina dados tukang suun, sampun kemargiang selami 17 warsa, serainan nyane, pikulehan sane kepule nenten janten, pini ake pitung dasa kantos ulung dasa tali arahina, yening sepi pengarsan saking keramane, ipun wanta sidemak te jinah budal seket tali, ipun mawasang, jina sane kepuleang inucap, kantun sida anggen ngajeng turnaur kos nyabran bulan. Iya, kumpul uang tak bisa banyak-banyak. Kalau uang 500 bayar kosan. Lagi punya uang 400 pulang kampung, ada acara gitu aja, tak pernah nyimpen uang aja banyak. Ya, soalnya kan sehari-hari kan ini untuk makan, untuk beli tanang itu. Indiki inucap talar kebawasang tukang suun lianan, ketut serini, sani mawasang, meswagina dados tukang suun, jasa ipun ketaur oleh kramani, ngawit saking 5 tali, kantos kalih dasa tali, ya diaston leleh pisan, nanging gegiras antuk presidengi cenen ajengan majeng okan-okanipun, miwah keluarga, dados motivasi sani utama. Pon suwe saja. Sudah berapa tahun? Nah, sebelum ini enten ampun 25 tahun waktu belum tingkat niki. Itu dulu kan masih pendek, itu masih toko-toko. Berapa penghasilan harian? Belum tentu, kadang-kadang 10, 50. Kadang-kadang dikasih 20 gitu. Ring tengahin mikelingin Hari Ibu, sani ageng pisan tetuak nyane, kewentenan para tukang suun inucap, dados Cina, sani kebawas pengorbanan tanpa pamrih, nenten wantang ngurat yang indek pengupa jiwa majeng keluarga, nanging taler nyokong pendidik majeng keluarga, kanan puniki dados pengeling, Hari Ibu nenten wanta kepanggih ring paumahan, nanging taler ring genah publik sekadik para tukang suun ring Pasar Badung.